Oktobrsko reprezentančno okno je za nami in spet so v ospredje priplavali klubi. Nič drugače ni niti v naši državi, kjer smo ob koncu tedna že vstopili v nadaljevanje dogajanja med prvoligaši, a današnji vrhunec nas še čaka. Zato pozdravljena nogometna Slovenija. Koprska Bonifika je epicenter današnjega nogometnega dogajanja v prvi ligi Telemach. Tu bo domači Koper zaigral prvič v drugem mandatu z novim trenerjem Zoranom Zeljkovićem. V gostej pa prihaja Maribor, za katerega bo to zagotovo najtežji test, odkar se je novi trener Dudić usedel na mariborsko klop. Veseli me in v čast mi je, da se bomo na to tekmo v Kopru lahko pripravili z dvema, ki si z enim ali drugim klubom delita lep del njune nogometne zgodovine. Matej Rožič Mavrič in pa Goran Cvijanović, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, dober večer. Bomo začeli takole, Goran, reprezentančno okno. Nogometaši iz klubov, ki ne igrajo v reprezentancah, zdaj verjetno jim kar pride malce prav po eni strani za to, da dobijo nekaj dni odmora, nekaj časa in prostora za regeneracijo. Je pa na drugi strani seveda tako, da verjetno vsak nogometaš pa res želi biti del izbrane vrste, ker to pa je posebna čast. Da ima Zoran Zeljković že na začetku ob vrnitvi na obalo kar precejšnje težave. Nova priložnost za Maribor je bila to Benjamin Tete, ali je staknil celo poškodbo. Sikošek pa poskuša s podajo proti Janu Repasu, priložnost za Maribor in zgrešil je Tete. Potem pa mislim, da brez prekrška nad Janom Repasom, ki je na tleh, le odmahnil je z roko Obrenović. Tu je že Tete, Tete s podajo pred vrata, tam je bil Sudani. Udarec od vrat bo to za Metoda Jurharja. Longonda, Manseri, Diakite, nevarna je ta reakcija Kopra, mimo je sprožil Tomi Jurić, dobro ga je opazil Jean-Pierre Longonda. Matondo v kazenski prostor uteka, Diakite, priložnost za Koper in gol! Domači vodijo, Šek Umar Diakite v 38. minuti. Veliko veselje med navijači Kopra, seveda vodstvo domače zasedbe. Poglejmo še enkrat, Isak Matondo proti Diakiteju, kazenski prostor, potem pa lepa finta mimo Omarja Rekika, Diakite in zadetek za Diakiteja. Prvi njegov gol v slovenskem prvenstvu na četrti tekmi. 23-letni Francoz je takole matiral mariborsko obrambo z hru. Manseri, Longonda, Matondo, pred njim je Širvis Matondo. Nevaren poskus, Koper je bil blizu povišanju prednosti. Diakite. Zalaznik lahko tudi sproži, preigral je Pejičiča in priigral udarec iz kota za rumeno-modre na 1. Sudani iz prve, toda na pravem mestu Jurhar. Maribora, Šej Odžo, pred njim Longonda, Odžo v igri 1-1, dober in tudi do strela je prišel in obramba Jurharja. Hartherz prišel je mimo, Širvis, priložnost za Maribor in na koncu strel Sudanija, na pravem mestu pa Jurhar. Zdaj je nevarno, Čipamba poskuša iz obrata, brez igre z roko, še vedno Čipamba, do strela je prišel in za las je tam zamudil Benjamin Tete. Isak Čipamba proti sredini, Pejičič v kazenski prostor, Taylor, priložnost za Rekika in obramba Jurharja. V 10 točkah, toliko jih ima seveda še vedno tudi Maribor. Oba sta... Hey Ojo, 1-0 defeat at Bonifica. How did you experience today's match? To be honest, I think it was a very good game. I think the first 20 minutes was probably the best 20 minutes we've had this season as a team. Unfortunately, we couldn't get the goal, but I think, even though we lost the game, there's a lot of positives to take, and I'm sure next game and in the following games we'll start getting goals and we'll start winning games. Would you say that, judging by the chances, Maribor deserved more, or was the victory deserved by Koper? I feel like we deserved to win. Obviously we didn't win, so
yeah, we have to give credit to the other team. But like I said, there's a lot of positives to take. We created a lot of chances, probably the most chances we've created in a game. Yeah, we're just missing the goal, to be honest. And these things can happen. Yeah, we just have to work harder in training and try and get back to winning ways next game. Thank you and good luck. Thank you. Matej Gjurkar, čestitke za zmago, minimalna zmaga z 1-0 na domačem stadionu na Bonifiki. Kako ste sami doživeli današnji obračun? Najprej hvala za čestitke. Mislim, da smo spremljali eno za navijače zelo dobro tekmo. Igrali se je veliko nogometa in z ene in z druge strani. Vesel sem, da smo po, lahko rečem, dolgem času zadržali zadnji nulo in zelo vesel sem za 3 pike. Danes ste imeli zares dobro predstavo, velikokrat ste odlično posredovali že v prvem polčasu po tisti odbiti žogi Jukića, ko ste na to preusmerili v okvir vrat in pa seveda tukaj tudi na koncu pri strelu Rekika. Lahko bi rekli, da gre velik del zaslug za zmago tudi vam. Hvala še enkrat za čestitke. Ja, mislim, to je moje delo, tako pravimo v preteklosti. Nam ni uspeli, smo prejemali preveč golov, ampak tokrat tudi z suportom ekipe, ki je dobro funkcionirali. Vsi smo dobro delali v obrambi. Tako da gre zasluga za nulo vse ekipi. Verjetno bi lahko po izidu sodeč rekli, da se je ekipa zelo hitro privadila na zahteve Zeljkovića, ki je v preteklosti že sedel na klopi Kopra. Moram reči, da ja, neke ideje smo v tem tednu že osvajali, ampak mislim, da še ni to predstava, ki smo jo sposobni. Mislim, da je veliko stvari še, imamo še ogromno mesta za napredek v vseh segmentih igre. Metod, hvala in srečno. Hvala vam, srečno. Gospodine Dudiću, poraz u Kopru sa rezultatom 1-0, kakav je vaš utisak poslije utakmice? Pa evo, čestitao bi protivniku na pobjedi, mada zaista po svemu prikazanom danas nismo zaslužili da izgubimo utakmicu. Kako u prvom poluvremenu kod rezultata 0-0, 3, 4, 5, jako dobrih prilika, hodali su lopte po liniji. Drugo poluvreme isto tako, Kopar je iz jednog faktički šuta u okvir gola dao gol. Imali su još jednu situaciju kad nam je Jan izašao, kad smo imali igrača manje, kad su šutirali sa sredine malo pored gola i ulazak Matonda sa strane kad su isto šutirali pored gola i to je sve. Mi smo zaista priredili bezbroj prilika, 2 puta smo pogađali okvir gola, jednom u prvom koji je mogao nesretan gol biti, drugi put ovdje Tete, lopta šeta, neće da uđe. Ali dobro, dosta pozitivnih stvari danas smo vidjeli. Žao mi je što se nismo nagradili dobrom igrom, jednostavno. Evo, i momci su mi rekli da je ovo naša najbolja utakmica u ovoj sezoni, ali eto, nažalost ideš poražen. Da smo odigrali neriješno, možda ne bi bilo ok, ali to je fudbal. Fudbal se igra za golove, Kopar je danas dao gol, mi nismo. Još jednom kažem, čestitam im, a mi, naravno, uz realizaciju bilo je još i nekih malo dobrih stvari, ali mislim da je bilo puno dobrih stvari. Još jedna loša vijest, sigurno povreda Repasa kojeg ste mijenjali već u prvom dijelu. Da li se zna već o čemu se radi? Pa imao je iskrenuće zgloba. Probao je da nastavi, jednostavno u jednom duelu je iskrenuo zglob. Dešavaju se te povrede, to su povrede koje fudbaleri često doživljavaju. Ali eto, sigurno da je i njegova izmjena malo poremetila neke stvari, ali ok, bili smo mi dobri i cijelo vrijeme i igrači koji su ulazili donosili su neke stvari. Evo, na kraju sve što sam imao ofanzivno ubacio sam, 2 beka su mi igrala 2 krila, na kraju Ali i Ođo. Probali smo sve da damo gol. Nismo danas uspjeli, ali kažem još jednom, bilo je dosta dobrih stvari, moram biti zadovoljan, ali kad izgubiš, naravno da nije dobro. Gospod Zeljković, čestitke za 3 osvojene točke, na klop Kopra ste se vrnili zmago. Kakšen je vaš vtis po današnjem odigranem obračunu? Vedno je lepši občutek, ko zmagaš. Zelo pomembne točke, ampak fantom sem povedal, da pač se ne želim, da igramo tak nogomet, ampak mislim, da smo bili trenutno to prisiljeni, malo nas je nasprotnik, ampak imeli smo res ogromen težav. Praktično sem vedno postavil, ki je bil zdrav v obrambi, je igral, tako da in fanti so pokazali karakter in rekel sem jim, če bomo res razumeli, da ni dober, da lahko veliko bolje in da moramo bolje, potem vidim neko svetlo prihodnost. Celotno srečanje se je vaša ekipa vztrajno branila in potrpežljivo čakala na priložnost, jo tudi dočakala in zadela. Zagotovo tudi tu nakazuje na neko zmagovalno mentaliteto, ki ste vnesli s povratkom na klop Kopra. Ja, malo smo spremenili način branjenja, malo bili, po mojem mišljenju, malo bolj organizirani, ampak zopet bom ponovil, se pravi, ne želim si, da smo tako nizko,
ok, na trenutke že razumljivo, ampak predolgo časa in moramo bolje zadržati žogo, ampak verjamem, da s trdim delom in ko se nam bojo vrnili poškodovani in kartonirani igralci, da bo bolje. Gospod Zeljković, hvala in srečno. Hvala tudi.